Abaturanyi bagira nko bagerezaho kugamba nawe ngo barebe cyo kora yabangira nabajoga nk'abatine kibaro kumanyisa ahari bajurwe nabona uko kusharamu kwita kaguta kari kuzoma makaje ngo yaba atari kwenda ngo abantu barabo mu itakariye nawe areke kurabo muri abandi akaguta akantu katandikira haruguto rwa korasi ya Kebsoni kuzarwa bwangura kari kwerekera mu makagabo Umugrusi Fred Sime nagira ngo ruguto bakarita hatakizira mu cyareke ngo tsasiza abatura munonga basharamu kuruzitira ngo nawe yije bagambe nawe ahakuba kuba rukumuteje sumu agara hashisha ngo yahiguriye amateka urugutoru rukazaho nogo uruteganisa takiziri uruteganisa katakiziri uruguto twarurima kabataka ati ariyo naruteganisa munonga ariyo narwita na hagamo mutahi we akareta itaka yaratumu akugutorowe yarwita cyakomaho hatagarutse ya mashanyarazi yagashara amashanyarazi akakuturowe kamushaka hurire nagira ngo mwese mirondero kukikumi yanga kwija yajogana basharamu kugwita ngo ayize ahakuba bahindukire tizubu na waburaho koraba hareba ubusaso burumu ensongezo tukazombana twayitaho kansara yamuterera isumu kwenyu yatujya ngo weshinga nyoni ngebe tibinkwasire twaza no wa kansara omukazi nawe yamuterera isumu yamugambira tabataka kabanyingire okukinga omuhanda kandi ukakura tokiyaho n'amashanyarazi omushizo ogwo karimu yatugira ngo bakore kibani bajaki ikibani bere mwe nito twashasha nkabataka twajya tumwe hati nitwe niwo gurukuzo katugukingi Master wa senior wa mwire kandi obireye simbira habwa meya wa Kebson Town Council Evaristo Mubangizi hagizire ngo kibasasize munonga abantu kaya mataka gabo okukore nguto hakazita basharamu kumworeka ngo abatura bino mugasho kwita koraga hano kuko kwareba kwiko weye rwona ryo mwitakari yanje nakwiya gusiti nagize ntangaho ruguto katurufure nyona rureka naye kisaze munonga kureba mu butura ko mutaka narara kubi yarara kubituna turara kubi mwene twachikora bwecu kujya amanyunga abatakabino mugasho kwarashaye ngo tumwiniro mugasho nakuja tubitereze bintu tujya twagiye ngo twahitara kimu komputere mukayabura kukorengana nitu nizaguma rwise nanyita kanindiyenda kuko cyamashanye nincenda uko washereba nguje cyo nakora muhije cyangasara abakaza bakuru abarumorega murorwa na Foeb natkunda bagira ngo aberiro mutura mubi hatubashobangirirwe aho kurabya abana b'amashomero ibyo ushubuzi no buhereza bwa government hati ubwo mu twemeriremo ubwo mushije uturi kugamba ko karimu obumazima ebigambe byatorekire n'enkora ye tatuberire mutuza murungi tatuberire mutuza mubi ahubwo kuba tubentumanya emyetwaze no kwa kurebeka narebeka nk'umuntu murungi konka atuberire umuntu mubi niwe ikinsasite na munonga no kushanga ngo yayita umuhanda ubutora bita bakoza ishomero nanyonye kandi ninza kumbeka kina yindi kuza kurabya ibikombesha sa konka nshashiri kugira ngo umuhanda baguyeho nawe aje yitetinga n'abataka ariko kubura kuba n'abataka Headmaster wa primary wa Humwire Padet Wesige yashabe mbezi abahiguru okubirukangirira n'abatura kureka kutina bwisho ugukora muri enshonga mu cyaro kugira ngo cyaro kikabonera tukakora urukuto urukurugame ya ntunga mu rukungiri twarusya ahawitu kandi na karimo go wa oisire urukuto rukuza wa Zeruda akarushangaho mwene hati aisoro rwo wa Zeruda nitwe abataka twita urukuzowe ngwene twantushaba abahiguru beije patwatereho dereshongezi zishoboreke Chairman RC1 we cyaro cyanyampice Bernard Tumwesije yagira ngo basasize munonga hokoro ruguto umuntu umwe akarwita ashabe bembezi abari kumukiraho kwatanisa nawe bakayamba abantu abataka bino kwetomba itahabwo ruguto rubayitangikiye kandi rubaye korire urukuruga akatindo uruguto rukuzarwa bwangora main road mbeno kurigirira akwetomba itakwabo bashaziremo
omutaka omwe kubima imihanda kuteganisa abataka kuteganisa abaturage nabo banangwa rwo ruguto ko barutireho bagarike barwiheho. Nyakweto Mwitira Dennis Mugume Abdukarim umupolisi mukuru yagira ngo abatura bo bariyo barwanirira umutura wabo mwe konka we nayenda ngo abanza mu esasize. It is okay bakite then babe batupanishinga twena kunogira ngo bareno ba fighting engeri yo kugira ngo solving a problem in a manner that barebo ryo washobize bamuje konka garka ukashobya jiroti then tukasotinga songejo atari barwaniro mu nta kugira ngo nyowe nkiza nayombe kawo maziraho myaka 11 akuja tindu muzarwa wawo atibonkeka nkabechika cyaro nabechika kimwe bareno barwaniro mu nto ryo mu nshove kandi tinkabazivira akwa no muntu wabo nibagumizamo bamurwanira. Meya wa Kebson Town Council Leonard Muhunguzi yajya gutara omuntu we n'orukwija kwa emese kintu cy'abantu bona ngo bashitamo mu koti y'abantu bahandikire town clerk abahereza ubushobozi bwo kwigura urwutoru gasha kwa Smart Robert Mugabe aha wa Tayari West omuri Rukondiri.